Oh, hello, Edmundo. Nyay, kamusta kay titan lakay? Wan ka data virus nga rod nga kwa, nga gwarwaras ka no dita. Wan, nakapawit ako. Pawit ko man lang mo ti dagos mga damagam mo. Di naman la kamusta mo no kamusta titoy. Ka ayos la tama Natoy adi ka marumrumwar. Tataya la rimwar ta pa na nagpawit ta baga mga masapol yo. Nga baga mga wanigatang yo ti alkohol. Kanto gumatang ta alkohol damdama. Numaalam na di pawit ko. Gumatang ka ti prut-prutasen. Irama mo dagita durkab nga karuba mo tan kada chismosa di tan igatang mat alkoholen. Tapno data pagbugo data ngungiwa da numalpas dagi chismes. Baga mamagkinyada nga talnada pa ilang iti kwa ti agis assembly na gita chismosa di tapno kwa. Hanga isuda pa iti gagapon nga gwarwaras iti virus dita. Nya madanagan ka nga kwa. Ay apo lakay hangka nga madanagan. Kasano nga madanagan ka, kasano nga kuwag ka, virus ka kumakit. Di ka nga mausawan, napumpuno launa iti alcohol data bagi mo. Iti baga, mabutang nga mausawan, mabutang nga, mabaing ka nga mausawan. Ay, awan iti virus nga kuwa. Ganito, gatang damdaman. Nya, iti baga-bagam nga, gatang-gatangan pa ilaang nga kuwa. Baro nga cellphone nga, grigriga talaga dito abroadon. Pagatan ka man ti baro nga cellphone. Ay haan, pag ela nga kaya mo nga itungpak kinyam data cellphone mo nag-TikTok ka latan nga. Ay han na nga kukan mundo ata nagrigat iti biyag ko dito abroad. Pagtala mo dagita aso nga makaringgon dita ke kwa. Istorbo dagita aso nga agtataol dita. Basta dati nga yung pawit ko. 68,000 man din pawit ko. Hamang data nga 68,000 kadual daw yung man lang gastusan nagtipid kayo mo, gatangan yung amin nga masapul yun. Hamang mga iramaraman, nagitar arak mo ditan. Nakalag parayag mo, agpainom ka man ti sa nga barangayon. Sige, gusto nanta kwa. Awan ti load ko nga kwa. Nangina ti long distance. Di so nga man manuak tumawag. Di naman lang malagi pa kamustaan mo. Ay, awan load ko nga niya serbi na dagiti pawpawit ko. No, di kay agload. Sige, gusto na dati na nangina iti long distance. Tsak pa ito na tumawag kinyayo no nakapawita ko. Sakay lang mag-message kinyak iti messenger ko no masapol yung kwarta. Sige, dagita ubing kita mga data arak man iti unaumon. Mamwa lang ta kwa. Sige.